Tokore na wika ase kaunti ya Nyamira kuba mono ebunge ya West Mugirango litukulia lero nigo aborokigwa 35 bare banyora chipasari chimaikete na presidential korwa ase ekiumbe ekemo chinsemechio ase banyaka bakonyora chibesa chitandiko gose chiregati ya chiribu 10 na chiribu 15 mna gutumanya umulikito Fatigad Gisemba. Yes, this card is in form 2 and about 25,000. Buna enjira eyemo yosira chisemi nigo abana baria bakurwa chinka chitari kwenyara abo anene bare asomoroberio bwe serikali bwo kwena na chipasari oyo manyikaine buna presidential passaries nigo rero aborokiwa 35 kurwase bunge ya West Mugirango bakonyeka no moroberio oyo. Jina langu ni Billy Adera, Sub County Children Officer Nyamira South. Leo hii tumekuwa na mkutano wa kudisburse checks. Hizi ni checks za kwenda shule kwa mpango inaitwa Presidential Secondary School Bursary. Nyamira South ama West Mugirango leo hii tumedisburse checks to 37 wanafunzi. Tulipata kiwango cha pesa shilingi 689 689,000 ambayo ndio tumegawa leo kwa wanafunzi 37 kutoka secondary schools nyingi, zingine zikiwa West Mugirango, zingine zikiwa nje ya West Mugirango. Presidential Secondary School Bursary is run kupitia kwa ofisi ya watoto. Igikaro ikyo kiaragwa no mukonyi wo mu county commissioner Onyamira South Omosbati Florence Obunga nigo abasegeta aboroki wabwo banyora obokonyi obwo bw'echipasari buna bakore omukia elio gwikirania endoto yabo ya masomo nonye nigo amentana goteba ibarache kubabwatia buna bagendrete gukora asa masomo abo ase chisukuru ao. Kama unapata hii pesa lazima at the end of the term ulete report form kwa ofisi ya watoto. Ensemo yaye umudirector w'echisemi kurwase sub county eyeiga ya Nyamira South Omosbati Faith Kibrono nigonere abasegeta aborokiwa baria bachire ase university buna gokora umukia na kwenyura iganga yabo ibairete ase eskuru na freedom mingi na vitu vingi. As you go there, just remember the background that you've come from. Usifike kule ukasahau. Ensemo yaye Samson Mayaka oyore umumeneja we constituency ya West Mugirango nigonere abasegeta aborokiwa baria batanyorete ribagario goswa ase university goswa ase college ao buna enjira eyemo yo gwikirania iganga yabo yobogima technical courses. Na ndio sababu serikali nafikiri inataka at least kupush hawa watoto wetu, especially wale wamepata mimi ningekuwa wewe ningetafuta TVET college kwa sababu hiyo saa hii ndio inalipa. Ensemo yaborokiwa na boigo abaibori abaiga banyorire obokonyi obwo na barabwo nigo bakire buya gochase serikali hase okubainyura. Tunawaambia kuwa tutatia bidii ili nasi tupate kusaidia watoto. Bana gokire serikali yaitu yatufukiri ntena ari gote kunyara gosomi mwana ine ntakana lakini yamusukiri wana ndiwo ngotebya serikali yaitu nyasaye abasenie na ndagendere kubasenia egere naende bakonya abande. Kingo reporter ya Getembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirango eye gotoka imeye county ya Nyamira nje Fatigad Gisemba.